and reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superheroes, some fairy tale bliss. Just simply Morning, kita lagi semilir nih. Karya wisata ini adalah MTs dari Mangobak dalam rangka menjadikan anak-anak yang pandai, berpengetahuan luas, tahu di mana tempat untuk wisata